Ya, ote o follow from o fafelo ya tu ile mai mo fa fonga le tatu tinu ile nei fo iwa hanga o le aso le fiafil nei o le safarele o tawalunga yai fe au manga wenga o nei va yaso ya ile anga le ima le lo fo le tua o le aso lo na luas fu fale nei o le masina nei o november o te lo le ua pasi mamao i ale afa o le masina o le vaso fo le fa mo o tua ya o tatu o lia le masina muli o le tausanga ia panga le leile atua e taitai ai lo tau soifua e mai so samata wola pa le tautua le tatu nanga nei o le Bluwave TV le ngato le ofisa tu i New Zealand ia mai se fo o le tatu ofisa i Samoa nei ia i le nganga whaaloalo o te ofo lofa mo whaafilo ia tuai mata mai lava i lau whainga alwing tofia le tua o lo whaafale le malu i so te whata whaitaulanga ia wafoi ia le osio o whengainga ma le tua ia mai se ia o le tūlanga le tala ina o le tala le lei i lo tātou o tunu ina ia tele ni nganga o le tātou o tunu ia i loa le atua ia i fo ia nganga o ai ruma ia koe i kua ia le ngā luenga le nā le whai ngā luenga le atua ia e toi mai toi au mai ia nganga ua lei loa ia tālo sia ia o le lava e o mai taimini nei nai lava tu mau lava lo nganga ia wane yo mai fo ia o le la umangi kausanga ia wa mata ona fa pe tu tatu nganga ia ele ngata ia fa talofa i taita i o le tatu tinu taita i o se tatu malo ia a mata mai la na fionga i le malu le malo tu Tasi Samoa i fionga ia tu mele fano vale to asua la vi ia ai mai se ia o le fionga le tai pa le mia ia o le sui le fono sui tofia ia whapena foi al pāle mia ma le kāpeneta ia o le fonga fitalai ia le ngata i lea ia o le vaenga whaamisinonga la ufionga i le whaamisino sili le whaamisinonga maulunga ma whaamisinonga Samoa ia mise foi al president le whaamisinonga whanua misuafa ia o pa ia o le tātou o tinu whaale malo ia ai le whaangaloinga le pulenga li ma fai pule ia ona atoa i lea o pa ia o le tātou o tinu ia o te ofo lofai ma o whaatalo whātu i le nganga e tūmu ni no to maulalo i le nei vai o le fiafi. Ia ai whaatalo fo i lea i nei whanau a onga, ia o te lo le ua mapu mai whanau a onga o le fo ua tau lunga ia tūlanga o ngā luenga whalea onga nei tausanga. Iniso whanau leu mai tau atu ua pai ala tau launga tongi, ia whaatai le li pa whai o nasa maua si ngā utongi e tau uaile le tauti ngā na yo matua le tongi no lo pili ia mai le tausanga ato ia fai foi le maua se tatou ia wa tatou te pole ia toi oso foi le la tausanga ia anga le leile tu ai fa moe ia mai so fai un nei tausanga le fo ua a mata on tau fai u le tele fa moe ia pisi le foi matou la fai ngā luenga ni so PacificEzy company ia o te la ina fa mai ale telo ngā luenga lo vesi tūlanga ia ona i pati fo ia fai o le tausanga manai ainga ia ngai lunch mo fa pena ia pauale le talo ia fa pena ona file mu masanga le mu pea ia na fa mo wai ele tau mate lava e ono ia la fo ina i fa la vela ve tupu mai ia le fo uma le tausanga ia ai mo moli nei tai me mo moli toile le matou faftai ia tatu sponsors ata yatu i le sunga le whaafengainga i le sunga ia to le foa ia mai se o le tatu nanga le Tasi Market ia mai lava i le amtango ni tausanga i tau mai i le leifo ia vaenga o le tausanga utoe nei vaiaso ia po nei masina fo i toi o le taulunga lea ia alo anga le leipea ia le tatu o nanga le Tasi Market i le sunga le whaafengainga whapena foi le tatu Pacific 40 le au pepe ia mai se o le tatu Digicel ia Pacifica whapena fo i le tātou tautua ia le sunga ia Christian ma lātou au whainga ruenga mai se o tātou company malosi o le Samoa ColourShop i Mantafele ia whaafeloa i ma whaaftai atu ia mone to fo ia lo whanga ia tātou PacificEzy company ia le whangaloi nai ia le lango le tātou tinu ia o lo lango ina nei polo kalame o ni tautai ia e telefon masani ai o fa inga lavo vai aso ia ma wai lava le ava noa le tātou ofisa i Samoa nei o wale tātou polo kalame ia le fo i ufitu nai ia ma le tau whapolo le whitalenga fo ia siata le fo i sātou mafuta mai ai ia inai aso fo i nei va iaso
ia ai ole tulanga na pe ona ia ile tatu fatalofa ia to mua e fo ile tatu por kalame ole TAUTAI A'E ile a faiunga ona nei va yaso ia tau pule ole le lofa maleanga li ole tu e tatu toe au ia tu ia ni sio aso toe ia ole nei foi masina ia ma nei foi tau sanga e pe ona tatu a te unu mai ai i tau faiunga ngā ruenga ia o tatu ta lea teimi ia e fio mai ai le misia le tatu te whamanatu ala ke siana uma i le asta luas furulima o le masina o te sema ia e ole asi o tatu anga ia tu i se tatu malolonga pupu a toi te liu mai ia o tatu whaawau lea ni so vaenga o lo te toe i le TAUTAI A'E o le nei asa whareili. E fia le PacificEzy e whaelo atu lana whapitoa e whase fulu whaelonga tupe tai lua se lau tala agua sau nia mo le masina a toa November. E se fulu whaelonga e se ina i aso toa na i ova i aso te tasi. Awa ne ngalon download ma whao ngā le PacificEzy app i lau telefoni e whewai. Ma lafo ai au tupe whamomoni e au no ma sau toe taua wheo se ofisa pe tausa ili fo se lala. E whasa o ina ilo teimi ai maise wa taunga tale penisini. Olo wha ngā soro whapitoa e nao le lima tala al te tongi pe a whao ngā ina le PacificEzy app. Ai olo ava no pele direct transfer mo au tupe whamo moni e whaongai nai le telefoni. Ai ngā whabitoa. Mo disa whamtalanga bala au le telefoni o Vamsalau o Tasi ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha. PacificEzy o laupa anga mo tupe whamo moni Samoa. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. The Color Shop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Monteville. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Ia toi fatala fatu ia tau le fatu tau mau mai por kalamen nei le TAUTAI A'E ia le fo tatu o mai ia ele vanga lona lua le tatu por kalame ia tatu fai lo fo inisio me lo tupu malaua lunga ia ile nei fo ia vai taimi ma nei vai tau o le soifuanga lu tatu o tunu ia wa fo ilo mai tau mai ia malau silfia ia po fa pe fe mai Samoa ia pe ma nei ko amaka fa pe ia o le tulanga lo ia ia lo tatu o tunu ia i le tulanga o antina e ma le tamau ai o lo le lei ia o le vainga lantou ia i le TAUTAI Market ia o le pe o na moni mauina ia o makua ke le ale mea mata te le TAUTAI mea mata o nisi o lo vo ia pe ono e fuala uina tau mawhamata ia o nei o loanga osi o mea mawhapena tu sala le pe e tau whapena tu whaingol tatu update nei fo ia polo kalame e kau update tu ai le tūlanga o nei mea ia tu tupulu tatu tinu e pe o nei ai le tatu tamau a inga mati nai o leo te manatua ia o lo whanga solo ia polo kalame a le tatu vaenga le mtanga ruenga whatu anga mwhainga whaiva ile ngā lue ai ma whono whaavae ma i tū malo te tasi i tū langa o tātū rua i sere selenga. Au mai tau atu o le mai aso whole nei, o le na toi a si ai le mai lei fo i le tū lou whaafonga la tū mai lei pua.
man tol mai le ia le sa tu finance on tanga luenga fato anga mfainga favor le so sonil malo Amerika o mai le la ipin ia upenga vo ia te pu e nai me o me tu alo ai va tu lo ale fa fonga Samoa le la tu telena santiam fa te ia fato anga au le no mai tau atu ia le asona lafi ia le mai se sili po tem tanga luenga le no to ia sifu ia pe o va male pe silia male lima ia ni pua ala po ang mo kong mai le na isa pali au mai tau atu la e mana ia le faingo mai le ni e pe i ma meu CCTV camera fo le fa atu ai ia le taimi fo le na o atu ai ia pua atu lo ia ile no fuanga le mai le ia marikimi nga filosofi ko ia ko so lenga nga ma wi me pu ata ia lo ilunga le tatou page le mtanga ro fa tong fenga faiva ye footages ia pe tale ono la fia ai maka wa ku kam ai tale le ono le va o ko kongu maka mole ile afo ile tatou mai le na ia stasina fa mai te e se fo ia wa mana jofu o te loa ile lava te ia o ko ma sangi fo pa wal mai le na tatou fa ngolongo inga ka bai fo o le mai le foi le fai le mano ma le mo le la au foi le makualo lo wai lalu ia ai fa pena ona fai le mango foi le ia la kule pua aku wai ia pe ka se pua ai la vea ia o isi pua ai kele ia la e fa penga o nga ka fili sa ngo mai le konga kalo mo le konga ka mu le ko inga ai ma na ia tele ia le fai ngol mai le ngi ia ku se kasi le mai le ia ai mo mai pua ia ia foi e fai la ko wa mi ula ia i tele o fa to anga ia se tatu tino ia o sina update mo na li tu la ngolo ia nai na foi polo kala me fa nga solo o lo ia lu tatu tino o Samoa o le mtaupu ile va o le nu'u nei o fenga ma le visa le mo ma la mutu o tau mana tu mai le mtaupu nei na o to o la le fa msidonga ina ua la tatu to anga ila mtanga mta upuna nei mta upuna nei ile amata ile stemio nei tau sanga ile masina talwa na watu wai nei se vesina tula mai ya yuta ne o afio anga nei lua sale mo ma fenga ina ua o atu ia le nu o fenga fai la tu nga luenga yuta ne il fanua na e ta ua o fanua fatta ma mangolo ia tau fiela ele visa le moa ia matula mai ia se inga ono le foi ele tau fio le visa le mo fanua nei o fanua tau le vi ia na o foi la fa msidonga mato o mai foi polo inga fa msidonga fanua msuafa ba o mai ia le fa unga fa msidonga tau sanga tasi la visa la on tolu ele ito ia la vala si apilio la fa msidonga me fa unga sai na tau sanga leo la volo tu mau le fa unga na o fanua nei utane o la fiu angolo vim sale mo o fanua e petino i pul ile lim fai pule ia o le nu nei o fenga po fanua ta u fanua o fanta mo maulolo na fa pe o fanua nei sa fa nga ina e tanga te fo ia sa malanga mai sa la fai inai sa malai ulu ma maunga ina o so le na maunga mu vo ile le tausanga ele na tau sanga le tasi iva tasi valu le ala sa tu ina to fa luana ia ma fa ma tu ai la tau sa malanga mai na taimi ia na lu wa ila le to o mai lungol mta upu nei ia le ala sa wa le tu langa fu le to o mai le fa msino e ba tu se fa ungal fa msino po la tonu le sa ia mai la le tale fa msino e fa nga pel fa ungal fa msino tasi won tolu ona ele ito e yaise apili o fa msinonga lo no winga e fa wa pela to fa yo nga luenga nu le yo fenga le ala na a mai le fa te lunga na ma le fa msinonga ia male polo inga ina ia yai leo leo e tau ona yai ina ia mata i tuina wa ele pina lava ono yai lava nei fa vitauli ona e lo yai le fa se inga polo fite na ia fina ngalo nu ma fi ang nei na mai leo pe ato alva ia so anga ia leo foi le ina ia si se foi tu lango sanga le mu ia te ila wa ia ila mele na tu wa leo foringa mai o leo apili fa inga fa msinonga la fiu anga nu nei o ala mutu ma le visa le mo a te la wa ise vilo na tu ale lunga ia o vilo le na ina wa mai anga luenga lo official leo ile e fa file muina po le fa po le tu la foi mtai tu o sango le mu o nu mafio ai fai leo la to filo inga ma le sui o le nu o fenga i o foi leo le li fai pulu le tu balo sanga nga numero lua
le fionga ia maulolo ta vita amusa ma o le sa tu ina tu ai se tino tu pe tu sama le lua feta la vai te mitonu a lo tu tamiti lua feta la i leo ia ma le fa upunga ia fa pena o ta pena ia fa mo no tamiti ia o le talevo ile le tau tinga o la tu nga luenga ona manatu lea o la fionga le vi ma la mutu ele o se fainga mi tonu e foringa mai o le ua bribe o le ua faini ala fa ala tu hoile le tu ina tu stupe la tu o le la tu la vai le tu te ma la tu ngalu ia o le va ia le o le saunga le mu o le tunu o le la ua ave le tangi ave le tangi le official leo ia ma la tu tangi le tu ina tu le official enforcement po le official le o le sulfainga komisi sulfainga le ala fa maunia mai le active ombudsman a fionga ia mawala I vao pepe a seiuli o le o fa nga solo su enga le latu officer por ombudsman e tusa o le tangi ala fio anga o ala mutu ma le visa le mo e fa sanga I le fai pule o le tu malo sa nganga numero 2 por le fionga ia maulolo ta vita mosa ia ona I mata upula ia o le uta oto ia le suenga ma ua failo fo ia le ombudsman le fionga ma wala I vao ia la failo mai pea ile atunu le unga o le suenga le suenga nei I lona ofisa ia ona tatu o mai le isim taup o le taup le o le tatu va le va leo por va leo fo ia leo ngata I falo le atunu a mana tu mai o le ua tau sanga talu na le se va a Samoa lua felu tasi ele ia to stau sanga pili ia to se lua tau sanga le va fo wa Samoa na fanua lua ai fa penao na lu malanga le lua felu tasi le na lu in fa to le vesilen tu le tupu mai se va vai te mo palota au man tu mai le vesilen tupu se va in ua poloka inisio afio anga se va ia le awala au fa nga solo la le vesi fo ile fa nga palota na lu le vale le ai ke walu ai la kupa ulia inga te fale usala longa I lungo amu le ngai wang fa malo le tasi o malo na fa foina le sa ia po le vale leo ia ona ua le ngai vale leo ma pa ulia ia na alua fo I fia masina o ia o tau mafai ave ese ma to so ese le mafai nei ua na malanga fa pito mai ia le team po le fa pito I la tu to mai I tulanga va I mai Australia le ala na mafai una ave ese ia la ve sengalana na to so I Australia ai le I kai ia na to fai fo le fa tana no ia ma to fo mai fo Australia ia o le fo la to mai li siva o va so la nei le ala na fai lo ia la fingo minister tanga luenga o leo fa walo heavy sister o le komisina ia o Paulo Tino Filippo o le komisina lango ia mai se ia o le sui official tanga luenga leo ma le malo Australia ina fai na fa mo nai perfect Australia va so nei ma fai so ninga o le tau au ina hand over ceremony ia o le va nei ma tu ina mai ki o le va nei I le fionga I le minister tanga le fai masui o le malo tu tasi o Samoa ia mo le tu ina mai la o le va nei ma le la u fa mo e tau nu mai le na fanua tonu ia po le va leo nei I le masino January la so se ful fa mo na ia le pine fo ia ono ia la fo ia fa mo sa ninga pe ma sani tatu malo e te tala ma fa pa ia I le va nei ia le amatalia ia nga luenga a ila to e fa tino ina le nga luenga o le ina nga te fa le Samoa ai o fa mo ia o va nei mo si fia la tunu ia o le mata tu ina le o ni nga yo inga fa so tu la fono illegal activities ia na auto si fia uma ia ni vai fa pena ia mai so le ina tatu podas ia e tala fe unga la tau nu me o va nei ia mal tanga malo tele Samoa ma sinu topel tau singa foli choko ia le fa tala no le temine nei ia o isi ia vainga o le ua mata ona ita penanga mtanga luenga o leo ia mal tatu tala muli ia na update ona nei aso ia na tala fia fo ile mai le tatu alo mo fa na ule na masi ia to ita longa le Pacific Games on the RA Solomona o le tala fia ia o le lo tu mau pele tu langa tolu ia tato o lo te vai atu lisi le ia sfulu valu tato pini o ia wa ia ia sfulu valu ia tu fa tasi mai si pini o lu sfulu ono la le fa ia tato pini
o New Caledonia o lo tu mau pe tolu sululua o walata ia Samoa le o tolu sululua ia New Caledonia na tulanga mua lua sfutolu ia pine Australia tulanga lua as fulvalu i tatou ia o te lope o atu vasu fo ia o ka ko o kulanga lua pe a fu ia i le vave o tatou pine ia o sfulvalu tatou pine o ona pola le update mai ana po na manu malo ai ma wispin au le tamatai Olivia Pork o le tatou swimming i le tatou i le tauanga le po le tuunga au le o le 5 mita ma le selau mita ia 5 mita pi e tasi ale le lunga o le selau mita ia e alu ia to sau ia tini lo le la sa ia talonga na po tamatai Olivia Pork ia o le tatou first gold medal na le sa ia i le tausanga nei ia ina o malo i lana au mua ia o la solo na lua le foi toi malo mo na pine ia ona pola ko mo na pine lua i le talonga lava ni le swimming o isi pine Samoa na po o le tolu na mau e tono pelonge le au sisi o me mafa ma le tolu le Samoa e le tasi fuia le sisi o mafa i sua fa na nai ia ona mawai le o pine e valu ia i le po ona po le ala na fa popo to i pine se fulu le na ia i le faitaunga na nafsi ia ma wai le se fulu valu le ia tato wa update na i le nei fo iaso ia o stala fia na tulanga ia o isi la tato talonga ia o le leile tulanga ia tato talonga le manu Samoa tato manu malo tato talonga mo tu valu i le afia na nafi i le tato talonga mo mua na i pulu ia o nei le faatulanga i stalonga tatou manu Samoa taito fitu o le uma tatou la kapiliki le tatou champagne i le atunuu lena i o fiti ia o isi talonga le ufanga solo o le songa fua e fanga solo ai a talonga nei o le netipolo o le tatou talonga teutino por falitino por building o le tatou talonga o le tuunga vaa ia o le ia wa isi talonga ia e fatulanga mai le sofua e lo ia ni team Samoa o anga ia a pi talonga na le mo tino o ia tatou team Samoa ia le fato amatalia i le vai ia sofo le aso fua o ila toulana le malanga bo le ufa mo o nei le na tu ai e nisi o la malanga po la malanga muli le Pacific Games o ila toulana le fato amatalia le sofo le sofo ia la talonga le foi la fa mo e malanga mai po o le fiafio le so ia ni si ala mafana o le o mai ala tu tam finga i ta longa le Pacifica ia ni te mo le toi le fa malo ia i tatu suita ala o mana fai ma ave fu o le tatu tunu ia mai se ia o le tatu team Samoa o managing team ia mai se ila tu uma ia o fa penan awai i le fa moi ai o la tatu wanga ia tu se tatu malo longa to tali mai ia tatu tali no le ia o le tatou polo kalame o le TAUTAI A'E i le nei afiafi fai ungo le nei vai aso lesa farai. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local.
e fia le PacificEzy e whaelo atu lana whapitoa e whase fulu whaelonga tupe tai lua se lau tala ako sau nia mo le masina a toa November. E se fulu whaelonga e se ina i aso toa na i o vai aso te tasi. Awane ngalo on download ma whao ngā le PacificEzy app i lau telefoni e whawai. Ma lafo ai au tupe whamomoni e au no ma sau joe taua wheo se ofisa pe tau sa ili fo se lala. E whasa o ina ilo teimi ai maise wa taua tale penisini. Olo wha ngā soro whapitoa e nao le lima tala to tongi pia whao ngā ina le PacificEzy app. Ai olo ava no pele direct transfer mo au tupe whamomoni e whao ngā ina le telefoni. Ai ngā whapitoa. Mo disa whamtalanga wala au le telefoni o Valsalau o Tasi Ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha PacificEzy o laupa anga mo tupe whamomoni Samoa. Lo ia tupe a whai o le lava whatoa mo mai sau taimi e te mai mo mai e tātou polo kalame nei a whiawhi. O leua mai atu on tātou whailo fo ini sio meo lo te tupu ia matala whalau tele ia mauli atu ni sio vaenga. O meo lo te tupu I Samoa nei e pe ono whailo atu I le tātou vaenga o tātou polo kalame untua nai. O le tātou tanga malo le tausanga fōu e pe ono whailoa ia o stasi leo o vaenga tele o taula I ai le atu nua misa tātou whainga malo. O le tātou whaamoemoe lea wa mai tau mai ia taul Commonwealth. E le o se tama I le whaapea o tātou talanoa I le se fulu atunu. Ia e tele atunu o lo I tono le Commonwealth. Le ngata lau atunu. Ia o tangata fo I o le awai mai lea fonta. Ia e whaisin tō tele. Le ala e tā pena I le tātou whainga malo le teimina nei. O le sila vaenga le no titilo atu ai e whaapea luasu tasi atunu ia o tali mai e fisosoani mai Ia Samoa. O le talusanga le mtanga luenga o leo I le fisosoani mai le mtanga luenga o leo. Tusa o le na umaua. E se lau lima se fulu atunu una avi le talusanga Samoa I le mtanga luenga o leo musala atu fisosoani. Luas fulu lua atunu le utali mai. Ia mo le atu fisosoani I le mtanga luenga o leo. E au fiela New Zealand. Ia ma Australia o tinu lava ia o le vetelen whainga paanga ma Samoa mtanga luenga o leo. Au talia pela le tali mai isi atunu ia mai le se lauli ma sefulu lea. O leisi vaenga o te lole tuli loa le tātou tunu. O ta upo fo ilea I le sunga fo ilea ia tau le lea le sa maliu I vaitele I le tau sanga lua whelu sutas ia tu au whesavalu. Ia o le tūlanga o le ta upo lea ia o le lava uo ai o fo ilea ua whaamalolo ai nisi. O lea o e mai tau mai. Lea sa whaamalolo ia se tasi o li leo sinia. Ia na whaamalolo la whaamalolo hoi le suspend. Ia ai pente ia le tūlanga o le suesuenga. O le li leo nei ia le sunga ia whaataua malama. Ia le na whaamalolo ma suspend ina ua maua le komisina. Ia lona whaatino ina leo ni suesuenga whaalilo private investigation. E au noa ma se approve. Se approve o mai le mtanga luenga. Mai se o komisina mtanga luenga leo tu sai ma le vaenga le tula fono. Ia olo ia vaenga whaapena. O lea la mai tau atu wa manatua mai. O manatua mai lo tātou utinu. Sa suspend. Rona winga na suspend. Ai whaatino ala le tula fono I suesuenga. Au leo wa mai le stala. O leo whaamalolo tu mau. Leo wa vatu ai malitusi na termination letter. Ia I le sunga lea I le inspector. Ia whaataua malama. Lea sa whaamalolo pe sa suspend. Ai se I whaawau ia suesuenga. O le tūlanga la lewa iai ia o lewa serve longa termination letter. Whaatali ai e tū mau pēa ia le vaenga o tūla voilea. Le tali mai o le sunga le I le pole fion vo I le leo. Tu sai ma molianga ma vaenga lewa tu ina atu iai. O nona winga e leo to iai la se avanoa vo ilea ale leo siasi lea pole inspector. E te tono mtanga luenga o leo o leo serve atu iai langa termination letter mai komisina ale mtanga luenga o leo e whaamalo lo tu mauai mai lona tiute ma le o nanga lea sa ngalue ai la siria ma le lua su te sanga o mta upuna le wo iai le onga na mta upu o le sunga lea le leo sias
ia malutanga luenga le wa na mautanga e to lua la ua tu so ole inspector fa te malama mali te mai ta ai tasi la tangata le u fa mau ni mai le ua seulo na termination letter na fa te malama po inspector mai lola iai po le altulanga i le isi leo ia pe ole ale tulanga iai o lo fa nga so lava so ngal mtanga ngo leo na tonu mta upu nei na matamal mta upu nei ia ina uso ina ia mau mai o mai termine o le to langa i lunga mta upu le sa mo le mau stasio o le ile sunga ya sam ai o le foi ma ua i le report ia ile i o lava sa mi tonu mtanga ngo leo ma o lo sa ilia la fo i le mtanga luenga leo ia le ina yo sam ia i tau ona nga ia tu tonu e tu sa i ma ranga ma sani mo le fatino ino lana mo le mau mai o mai la termine ia o le lava e sa ilia pila fo i ona sauno ia le komisino mtanga luenga leo ia so mo so se isi na sila fia se no fuanga ia o lo ia le li yo sam ya le ua ava bena foi na bevesi ai ia tatou tal noa ia i le tulanga le su enorm ta upuna ale o nga lava yo mta up le ua mo fa ilo menino ia o le ua fa balo no tu mau ia le sa fa ia le su en ia i su en private investigation i lunga mta upul nei ia ai o le tulanga pe ona sau no le palemia il felongo le tustala il vaso teneilen na taua tasi ale tali o mta upu nei na fam sinonga ma tu la foi la na le wa mai tawatu o le wa yai o le a o la vai le fam sinonga wa le na o mai ni si report ia wa tu le to ono li lo ia mai la to o nga lu e le team ale line yo sem no winga ia o le tulanga na o la nga lu e foi la lo ia i le mta upu na ia mai so lo ia le ola tu la i mo sam ai mo sam la vai ia o lo sa ilia i leo ia o le tulanga na ia ona o le foi au mai le poti a leo ia ile yo o tu lava sam ia e folinga mai la mta upu ia o le la sa o la vala mta upu i le fam sino ia ma o te lo foi la pi o te mina o le api ai la sam ia o le fam sino wa e te le amo fam te langa e fa pe foi o le sa o ia sami o i le official leo i le te sanga a uma vai ia e fa pe mai le i Italia ia po la ia le tulang va pe na ia o tala ia na o le o mai mo mau le pe ono uta ua ai o le mta upu la vai ia o le u fa manino foi o le a o la foi le fam sinonga ia le tulang o le mta upu le te la la mta upu o tu lava na no tal noina wa le fuisa ia fatta no ngale le fionga ia la uli ma le tatou tautua i le neva ia so le tofa esa ta ia ma o le sona fuila le fionga le minister ta upu la te pena ia e tu ina tu fa sinonga ta upu nei ia ona o le sa uno fuila fionga la uli ia o ia le isi tanga sa o to lava ia le sunga ia san ia ma moli mau i le tulanga le pe on fa ilu lunga tatu por kalame o le TAUTAI A'E vai aso ia le foi la o le o atu ai ia matapena ina ia tu ina atu foi ia mau nei ia o mau o le sa tu ina atu o atu ai ia le sunga ia sam le sa moli mau ia wa o lunga foi tatu wala tane le na mua ia api atu ai ko ingo sam ia le o tatu atonu le o so ani tele ia i le taulanga ino mta upu le mal toi tang fiol nem mta upu o le si lava ngol mta upu nei o tuli lo o le ma ua le i taunu lava ia leo le ana fa mo le na sauno ia ile sui pale mia tu ala se Bonifasi o fa sa launga el masino tona la o mai ni leo mai e tunu vafo a le pe ma ua ia ile ia lava ni leo ua taunu mai ia fatino ina le so stas foi le vai ngale ne sauno ia le minister fato anga fenga foi vasol nei ia o le sa ia to tal sanga ina ipea ia wa o mene o le la tio e tio lava ma le official lawyer sili ma ia to tal sanga ina ia tau lava ona au mai leo mai fafo ina ia fatonu wina ia masa ili la mi tonu po feo ia le ala o mai al time nei ia o lo fa pena lava la mta upu le ile i taunu mai la ni leo mo lo silfia o e tu mta nga upea sin update o le mta upu ia ile i taunu mai lava ni leo
ia mai tu nui fa fola tu fa tino ina fa tu nui ina su nga o le maliu lilo o le sunga ia tu au fa sa valu ia o isi ala nisi vaenga muli mai ini moli mau ia o le tūlanga na wa o le sila vaenga ta ua tele au fa fonga malau mai mo mai a fai fo i o iei sei selo o tātou polokala me o to iei sona sila fia ila mata upule nei ia o se tala leva no e fai ona ve o me moli mau pe a fai e tau iei so sila fia e tau fela ta ilo sila fia ia ile tūlanga mata upule nei ila maliu tu au a fai o tau sila fia se tangata ia o le sa fai atu ia te o e tangata na maliu ai ma me pena ia o le tāua la tu se tire alu le lunga le Facebook e tu mai ai na vai ai tāua lo walu sa o lava ia e fa pena o le faisa o fa mtalanga tu sia ina ia va ve foi wa me monia il ne te mil to tele o nei au fake pages mai si la to e tele ma tu atua ia na mo le tu lang sa o tauna ia le me pitilian tau ia o tato sa o ai o avel tu la fo ma fa ai lo ia tato mau ina ia vave ona tau nuu se tau nuunga wa o le memo ele ai sei so tato ele o fia i loa le tau nuunga o le fa msinong e o foi la foi ia ta le foi tu loa po le ale tau nuunga po le ale tau nuunga a le me pito sili ona taua ia tato maua le tala ma le ami uton o ai tonu wa le tangata le ne tupu ai le fa la velave nei ina ia mafai ia ona e monia e o me ale taimi nei o lo mafatia pea ia matua ia ona wa tile foila ono le uto langa la val mata upuna nei o le me pito sili la nauna ona taua ina e mafai ona maua ma se i serve le se molianga ia ale nei lava tangata ia afai fo i o le tangata o fa fonga mai mo mai tatu pulo kalami le sa tu la i mai me nei o te lo lai loa lava le tangata nei o ia tonu lava le ana tupu ai le fa la velave ia a fai lava fo i o nai te fa fonga me mai mo mai pe ia o te loa ia o le a fa pena ona ia so manatu o te ofo foi a fai e ia se fa nau a fai e ia se te li ma se fa fine ia o lo le lo fa na i lau fa nau ia a fai lava o na lava te sila fia o e tonu le na mali wai tu au ia te lo fa lo no winga o se tūlanga e te tau ia ona ile se me au le mea o lo sau e whaali lo wami o tonu ia o te lo le amatua sila tu ona au te lo po le la whamangalo o ele tu e te tau lava ona e alu e serve ia i e tūlanga o whasalanga me whapena ia awai ona i tala noanga na o lo tala noa i nei teim ele mta upu lava lea walau na o to e awhea ia ona o le ua whamanino ia le tūlanga le isi la sanga le ua iai ia ma le isi tala la tamai ia o le ua whamalolo tu mau nisi o le au whai ngā luenga mtanga luenga o leo ono o le whaatino ina la woni su e ngā whaaloto whalepo o su e ngā fo ia whaalio private e au noa ma le tūlanga e manatu o le komisina e le o alai o le tūla fono e te tau ona iai e te tau la ona iai se whaamaoninga ia ma se approval mai le matanga luenga mai se lava o le afionga le komisina o matanga luenga o leo o le atu li lo pea wa mana tovoi o lunga o le tatu o nanga nei ia paule o mta upolo tuli lo pea le tatu o nanga nei le telo taimi mai se lava to fa siata o no wing ia tu mau mai pea la fa fofonga ma lau mai mo le tatu Blue TV e tuli lo pea ma tuli matanga o pea le tulanga o ia ile mta upolo nei ia o le maliu lilo o le litau le lea ia tu au fa savalu ile tau sanga lua se fu tasi ai o le a tatu toi malolo a toi taliu mai ia ona whaua tu fo ilea ia o nisi o vaenga lo te toi matali taranoanga o le tatu polo kalame o le TAUTAI A'E i le whai unga o le nei vai aso.
E fia le PacificEzy whaelo atu lana whapitoa e whase fulu whaelonga tupe tai lua se lau tala agua sau nia mole masina a toa November. E se fulu whaelonga e se ina i aso toa na i o vai aso te tasi. Awane ngalo on download ma whao ngale PacificEzy app i lau telefoni e whewe ai. Ma lafo ai au tupe wha momoni e au noma sau joe taua wheo se ofisa pe tausa ili fo se lala. E whasa o ina ilo teimi ai mai se wa taunga tale penisini. Olo wha ngā solo whapitoa e nao le lima tala al te tongi pia whao ngā ina le PacificEzy app. Ai olo ava no pele direct transfer mo au tupe wha momoni e whao ngā ina le telefoni. Ai ngā whapitoa. Mo disa whamtalanga bala au le telefoni o Valsalau o Tasi Ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha PacificEzy o laupa anga mo tupe wha momoni Samoa. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. That unites us. It is etched deep into our DNA. We stay connected to our roots and to each other. Digicel. Le toi tali mai o le tātou polokalame le vaenga whai o lau TAUTAI A'E nei a fiafi o le aso whareile. Ai, o lea le e whaanga solo ia taulanga, fui whainga taulanga, me se lau le kale sia lea me tu tisi. I Samoa nei mātunu o wafo. Le lau te mai tau atu e mā leia wa o le mele le whai atu ai. O mai tau atu fo i lea i whainga taulanga nei. I le vibes, i le tūlanga o nganga o tangata. Awa e tu whainga o taulanga i le kale sia me tisi atu lo fo i pa ia o le kale sia tau fua o le kale sia. I le tūlanga fo i le o le teimi la venga o le taulanga e se siwa ma fia. Ai o vai atu la pe fo le wa le pe e whai ama tu mai lunga ia pe whai ama ma mai pe fia ia le taulanga le sinoti ia e wa pi fa pe na pe whai sinoti ia wa sinoti le kale se motisi ia pe o nu fo ia te pe o whaingo i tu malo ia fa palota ia o tu malo palota ia i tonu ia fa ingo le tu malo palota le o faleata le tasi ia la tu i vai moso fa solo to ala ia na ile pe malo to e pe la tai fa pena voi le whaingo le sinoti ia ka pe fo le whainga le o le kale sia fa tono ke sia no Samoa por le fakasa le fai ta o purenga o vai atu la ia ole tūlanga voi le wa e whaila o le sau nuu ia i tua ma nuu i nei le taulanga i pia. Oi, ia le mai foi le o mai o nuu ia mai i tātou o loto foi ia pa e kalesia ia le kalesia le metisi mai atunu i fafo. Au mana tua lea i le mene o whainga taulanga ia le tele a fo i o na isi o ainga sa o le whateta inga o le tele o isi o ainga. Ia ua ai le tūlanga fo le ua vea i matūlanga e liu lotu ai.
wa ela no faia le no tal no fu vai na le ngo me fu sa tupu ina isi fu tanga ia au te lo la tu la fu fa iunga ai wangalo a fu le to hotel e ma sa ni no fa lo ngole la le tasio fai fea e fa pe ale fa mtala ngai meni o tau blang o le tau blanga e pe o se me ho le o se me te o yai au wa me moni e le mu wa la tau blanga pe a fai e te oi fai ngola tau blanga o le tau blanga pe o se me ua e maua i o lima ia i le foa i le tua i tau te fa foi mea e maua i lo lima ono no mi ia tau la tau blanga a fa pe la fa te te ia o a umala fa na tolua ia o me la maua mai nga luenga la fa na ma me o le maua i na i o lima po fu fa toanga me va pen o wa o lisi nga fa nga tau blanga sa masani ona ia i le metisi le kale se metisi ia o le me fu le lo fa nga tau blanga fa ia tau blanga i tupe ia ai foi la ma tau blanga fu fa toanga a e mo moli ia la to ia la fa tau blanga pi o tau blanga na tu sai ave fu fu ka ko a o samu fu ia man tu fu le tala fu le ia ka ino ma pe wa ia le fa nga tau blanga fa pena a wala tala no ile vai nga tasi le o vai nga u moli ma wina ile vai taimi nei ma le vai tau nei le ua tapisa fu ma o tasi le o vai nga o tele na nga i mai ai na yo tatu tangata lo no fo ma i tunu i fafo ia o mai nei Samoa ina ia moli mai la taulanga na yo la to matua tu sa e o yo ia ai o le tasi le o vaenga a mata lo te usanga le tele o ainga ia na mata lo le tala no mai ia ai tatu taulanga le fai mo le te usanga ku sala a mata tu longa le wenga le te usanga fu po le lua felo fa le fatitei a te nga wa mata on ta pena ia te ule lua se lau le lua vai aso lua se lau le lua vai aso a le tupelena o le tupe o le whaanga mo le taulanga i le whaiungo le tausanga. Le nei foi la te, ia, e watu ai le whaamalo ia i lau whai taulanga. I lau tātou tunu, ia, meise o na ialo ma whanau, o lo o lala fo e ma papa au, ia tunu. O le tasi fo i le baenga tele ina, fia o ai la tau fo le na ialo ma whanau i ngalu menga whawai taimi, ia, o meni o whai ngā taulanga. Wa amna tuai fo ila ia na ia fo fana ule wa fa ila ngi fo la ngoma mali liu e pe fo ina il fa la lave ma tu ia le tu la mai na Vitoria i Melbourne i Australia ia le tu la nga o le na ia fo fana no inga lo fa vai temi ia te u mali liu is fa na ta vale ia ona o te lo fo i sia fa mo ia la i ona nga inisio a inga ia mai se ona fa na i nei me o ngalu fa vai temi ia ono fa mo wala fo ta tu tal no ile i fa nga taulanga la ngo le o tasi o vai nga ua ta tu tal no ia il nei fo i vai tau le machine vai tau le tausanga nei fo i machine le machine o November pila fo na ia nei tausanga lua fe lua se fulu mane tolu o tal no fo ile tu langa o atina pe no tal no atu tanga ina ya tina ele pe no fa to nga wa lo fta man to pa wa tu ya tia mon na filen na len fa ile sounding of up to ai o le tu malole fa le ata numero lua le tu malole fiunga le minista le fiunga le ala tinu len na fa ile sounding sa ile malo ya ile suina le o le wale fa le a fo lima te sima le valu miliona tala ya ia le fa mo na ia o le fausi o le fala nga fo mo le tu malole ia mai se o le nu o vai nganga au te lo fu tala fe ngai ma tala fe unga lava ia male umai o le nei fo ia vai tau fala o nga le fanau ia pu te loa a o tu po se me o sino mati ia po a pelila ia te lo o toi o uma le fala o fitau fo mal fato a mata ia o nga le whanau fia i le nātau sanga pe aulia i le lofa maleanga le o le tua. O taolai tau ia le malanga mai a nisi o mātou a inga i le whae o le tau sanga. O whailau tala ua o le fufuanga le nei, te whaetita inga la whaingofi o le mātou ai. Taru mai le vai taimi o le misela sau iai ma le COVID-19 fulmaleipa. Na whaingata i o na zui o la tau wanoa. O lea la ua to a maua se ava noa pe ua le ua lima fa te usanga ta o te ua noa e te malanga mai i Samoa
ai o le mali ona o fa mo sa fa pena ona tau ona ngai mai ia na le mafai ona ngai mai o le mela le wo ye nei na mo te le ala na macho ta I ma tu ainga nei ia I ni vai nga fo ia fa mau tu ia e pe o me o fale tali malo ia o me fale ta vale car rentals na uma lana o fa ia na vai nga na fa so ta ia ma me fa pena oi ia ai la male tu la fo le fa mai ea o wole leile tatu o wala fo ile wa wole la tala no ai o isa va ina matu wole leile wala fo ile la lu la lo tatu va ile la lo sami ea watu e se me fa ea aku ka ele o fa le manga ia o le hotel le na pu ko ke o ye ya malitala me le ma ke fio aku a se ko o me nga mako ka ele la so ma ko lai o le vai la el tala se manu ta te fa pe tu ya ma le fo ya ma ya to fa ma la tu ta tu o wala le sa ta tu o la vai te mi la tu wala na lu la lo ma tu o ma tu vai pe o la te la la fo ile le lo walu tu sa ma lo walu anga I lungai ile mongo fo ile uta ile mongo vai e tau fo lo mai la mongo vai wai e tau le leilo na wala o le alu leila lo le vai ma tau iso vai ia o le tūlanga fo ile le ke ruaku e ke pi ile ma le se manai ala fo ile le fako pe o la talu le mato au ala no wa fe le bainga le tatu tal no anga wa o le si le no ta inga ana tatu a inga me tunu fa fo le wa fa mo malanga mai sala fo le tau sang e toi fio o asi toi o tasi ai me sa tau a mata mai ro la tu o langa nei Samoa e tai pe o menei ia o ta ile nga sami o le o yuta le maumanga e ile nga tela o na yuta tu me tau mafa Samoa before no tala no atu le si tatu pro kala mi talu ai ua tele ala swinga le nei vai taimi ia ua tele ai na o mai na yuta tu ainga ua le to e tangi sa I umu e ave ya pe lava le sinalu au e maua wa fa mai tau ia ele se senga o le lu au nei mai lu au yo ia io no le pepe wal pepe o tele ina tapa fo ile I tatu apa pepe ia o nei ia o le lava e maua le tatu ia o nei swinga la na pe o nei ai pe o le si le va inga o le ua manta ona tilu mai o le telefo yo nu ma fiu anga nu ito o tela ina anga inu ma fiu anga mai se la le ua i mal proketi o le tasi miliona ta la le o isi ia fa mo ni so fiu anga le mai tau nei nu itua ia wa mata ona o e fai ale mata anga le nu ale ta inga te pe o mata nu isa vai ia al mata nu isa vai ia e o lai lava ia nei mata anga fu i mo tala le va ia o le bona ia ki vanga ila nei isi fa mo pe o matu au wala fo ia lu ta pe no tala no tai fo ile si vai tem o le matu wala ma sina lu tel ma manga ia o so le va o ngi te miningi ia ai la ku e alu wala ta ia ile vana ona siol matu o wala o tele fo I ai ngolo matu no wala no fo yuta ma o ia ila male me foi la ko so o matu na ta siele nu ele se meta o se o le tano tu o matu no fa le limba e na fa le limba ya lo la kunga ka ruaia lo wali ka ma so le kela o tu vai male sante le ala ye o fa le limba uta o vinga la fa mutala le isi lima po le isi se fulu tau sanga lumana o le memo tino ya o te lope o tuai wa tele ni si nu ia wa ngai uma ia le to tele ia inu itua wa le wala ona hotel no fol vanga le ono ofiso so ni tele foi le o mau le temine nei ile tanto proketi fol ta 6 miliona wa ngo fia ila tangata o yuta wa le wa si le fia mai lo le ku so le wa mau a fa pe te mana e mai saka suo mai saka kolopa mai saka oso tipi nga lo ka saua ka sanga le fon fa vai ale tu malo ava e au ngo ma so ko walu e ka lon se tupe ia malo ko su se tupe ia e fa tau mai nei vai nga fa pendei vai na ia tina ia e pe on masani ai ia nei nu mafia ia ma se fo on tatu tinu ia e manatu ia o le ua mai fo I le tau lunga le tatu polo kalame ia tau ina I te ua le to maua se vanoa ia a ole ioa tu ia wa le e fa mo ia do vai so fo
e fo ina tu nia ya nei mai nga fo ya wai ya mo le ile ba so fo ya te wale mo se tato va noa ya ke ko kali mai ya a tato a felo ai pe ke ro la tato felo ai pe lungo le tautai ai lu tan no ai bo tato por kala mo le ta mo nui ya la tato felo ai pe o mai fa va e bang na tato por kala mo le tautai ai ya ai ale ai ya e fa mo ya tut Christmas tau sanga fo au te loa o la tato te felo ai ya pe mai a foi ia nisio na I fa moe ia o la wai atuai le vai aso asau tau puleola I le anga le ima le lo fole tua ai ua tau lugu ma fai watu tatou polo kalami mana I tale tala loanga ia o nei fo ia fiafi tatou toi feilo ai pea I le lofa malanga leo le tua e mori te mirei fa soifua Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. E fia le PacificEzy e whaelo atu lana whapitoa e whase fulu whaelonga tupe tai lua se lau tala ako sau nia mo le masina a toa November. E se fulu whaelonga e se ina I aso toa na I o vai aso te tasi. Awa ne ngalo on download ma whao ngā le PacificEzy app I lau telefoni whawai. Ma lafo ai au tupe whamomoni e au no ma sou joe taua wheo se ofisa pe tausa ili fo se lala. E whasa o ina ilo teimi ai maise wa taua tale penisini. Olo wha ngā soro whapitoa e nao le 5 tala al tutongi pe a whao ngā ina le PacificEzy app. Ai olo ava no pele direct transfer mo au tupe whamomoni e whao ngā ina le telefoni. Ai ngā whapitoa. Mo disa whamtalanga wala au le telefoni o valsalau o tasi ono po telefoni masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa varu wha PacificEzy o laupa anga mo tupe whamomoni Samoa.